Le verbe aimer au présent. Le verbe aimer au présent. مینه لرل یا خوښول فعل په اوس زمانه کې. J'aime. J'aime. زه خوښوم. Tu aimes. Tu aimes. ته خوښوې. Il aime. Il aime. هغه خوښوي. Elle aime. Elle aime. هغه خوښوي. Nous aimons. Nous aimons. موږ خوښوو. Vous aimez. Vous aimez. تاسو خوښوئ. Ils aiment. Ils aiment. هغوی خوښوي. Elles aiment. Elles aiment. هغوی خوښوي. Les exemples. Les exemples. مثالونه. J'aime faire la cuisine. J'aime faire la cuisine. زه پخلی کول خوښوم. یا زه مینه لرم چې پخلی وکړم. Tu aimes lire. Tu aimes lire. ته لوستل خوښوې. یا ته مینه لرې چې ولولې. Il aime le sport. Il aime le sport. هغه سپورت خوښوي. یا هغه د سپورت سره مینه لري. Elle aime rire. Elle aime rire. هغه خندا خوښوي. یا هغه مینه لري چې وخاندي. Nous aimons beaucoup les enfants. Nous aimons beaucoup les enfants. موږ ماشومان ډېر خوښوو. موږ ماشومانو سره ډېره مینه لرو. Vous aimez voyager. Vous aimez voyager. تاسو سفر کول خوښوئ. یا تاسو مینه لرئ چې سفر وکړئ. Ils aiment leur nouvelle voiture. Ils aiment leur nouvelle voiture. هغوی خپل نوی موټر خوښوي. یا هغوی خپل نوي موټر سره مینه لري. Elles aiment vivre en France. Elles aiment vivre en France. هغوی په فرانسه کې ژوند کول خوښوي. یا هغوی مینه لري چې فرانسه کې ژوند وکړي.